naka jingjor ki khmat ki bathmai jong ki bar jala naka por ki bakamai kali taksi hakaleng ki benta jong ka nong ba shlong naka liang jong ka sen jok ki nong nya kali hasor bat khapsor mata ka sngi ka artarik ujalleu ki lalet banya kendu yo em badai pet ya ka jing sami ki leba license shiki bar jala uba victorani haba keren chiki lat pathai khobor na kalyang u general secretary jong ka senjok uba pensuk yu roy ula ong ba ka senjok da ka jing sngu khia ya ka jing jale ki bar jala kala dawa ban pensange ya ka jing sam ki liba license shaki bar jala ula ong ru badai ka mat ba ka seng kala dawa arsnem menchwa hakapor badang long cem uba titos khan ka ba na kalyang jong uru ula kubur ladep ban pensange henry na kalyang jong upat ula bu ka jingkali habala dep ban pensange balai pat ki bar jala menta ki dangbuan kan nang mi kisngi Kami ka benta jong ka labor license mo. Kani labor license la nala arsnem menta ngila budin. Naru kapor bebat CM ni ba titas kan. Ti ngila budin naru kapor. Statement ni bang yu ana ini sorry ang ba las pensange ban ai labor license ni kini ki driver bar jala. Kelor kani benta ngila budin but nglawan kedua i hadin ketu iwan IM di ba Victorani tinggal ni kendu badi kam ka katuk ani por pas ateng kita gubun kita nagale ket council ni kimpa pan long ti khadu mam ni nik si mentang lawan stun ka CC sna jong ka senjuk ka jong iwan pan pressure ki hawi de kun labor license ke kada buni wan hang ni pi kada kolong nomor ba ani pi kumang kolong pi mentan ikre barkar lasangi ka labor license ndre hadu mentam ne hami pet ki than la ikra ranja nong tmai ter kini ki bar jalangan pi di durkmat ke tmai babun ba hadu mentah. Tek kumnu kilap ni surok. Kumnu kiyo labor license. Kata kami kisah kali. Kat ni ki kena joni kiri bar joni. Kam kini pasti kedua kamu. Hap syuk dia. Dua dia perai kali hap syuk dia. Mereka kini ki bar jala apa? Nyasuk lagi kami joni nasulong ni duk kamai duk kaji. Ki kena joni para kasih joni kan. Kalau kini mentah kan. Kini kalau tak asia ya ka kamai ka kaji ya ka jakpo ka joni membansi mentanya ku pokok sih mun fi John singap ni na kaliang yung kaigat ka di mentahang tin nakalian jong yam lakot yung superden jong ka enforcement na tara nakan yung ibiripit license officer at lang tay ting ila kran ya kan lang ba hawi kasi hadin jong ka session spotrik ka session ka hadin ka session ng spinbit no kan ka jing checking tin nakalian jong kasunjuk ru insay hot ka jong akin nun kita ka bi checking in volunteer lang bat ki tu bihar kibun baki te barang ni cupi kini bar jalan ni cupi kamai mentang ni spling sistem arsnam dari kapol yen chnong phaanu persala jong thi dulon nu nang thi tu persala jong pha chu sti penwat kali dewe kini kin chong yang dan chnong cupi tang sibanai kala ayo kali cupi kini kita bar kasih jong pat sisin bak lasong yen kala ultra adi lasi ka kami daki benai ni sistem kini ok libat teng dan kimi ok li shuru popri yela im dak si phok atsan sistem banyak taksi mo ini belam misteri kita ini sedang menteri kuli mo haji yo ibu nak si makin pat GM bos kata dai ka khiatan ke kini di bentah ke ba nak lihat ke council ke mention khia ada ong shisha pi it jagan riu muka council ke yang na bentang kari ba jagan riu keduk ya mau ini pun kasih kara ini mention khia ke ni kita makan ni tak pula kayak apa ini jadi ya ka jakpo ke kita pak na iba man hakini kladon du ka jong ini ya kata siang ini Aisyah ke buram saya ke isi yang keluar kebelaan wasim kia sebab kerai ke tengah nation dan ini ke kalau kencok mau di buat kambing ni kuntu pi benar di kan ratang sisian pi nak buat lagi senam kambing benar kuntu pi mentau nolak kam sini mentau tu pi panjang amat sisian pi buat kambing ke kor telat bahasa pim mi susu pim panju pun mi biang ti pi panjang mentau siajar unka mai sisnam itu sejarah nong ayu yang kemai so buat kali kejeng kenra kam desu kita kerja lebih rutin kali lagu mu sisin benai sisin armai kedim benem bek telah trafik kala banjing mo dan ngobrol miki banjing batris to mapria ke trafik kakam juga ni ke enforcement ru kidi ban cum kya ta banta mo mi menteri kakam ban kenra ini ndi bu sibun kam tang kisro ba ini kita mo kimi kam kakam pit na kali level kabarit ke jua jini nong ya taksi sedang nang ni makani tak baik ke cokok sinagal shan ni kasunjuk kinong ya taksi sa kapsar Ini kita kamay taksi. karena berbatai tik ya figure tengah melawan batai ang ba kibun hagan tu dia kata te si kani ke kau suka lawan air kita kejengkeng Tapi yang mana ki sak tang ai. kinyak belah
nya belan. Tinyak belah. Tega iga ba kidan man sa shikitrai jong gitu taksi ba ai nya. Takar jeng kri kong stunat. Namda kini ki non tribal bang no. Kidan ki kali joki. Mule penia ki kali joki. Ki long try mo ki. Tabaka kam nang semat ngembat ni kasih. Empat ni kasih. Taru ya kani statement ngak debu ah jong. Mule bu mo ki kali mule mo kidan ai kan dan tabaka kam jadi ban bat. Kasi kidan nam ki kasi ki ba ai ki dei trai jong ki lokal ki ba ai. Kamai ya kini ki barjala se ka iga ku ba kidan. Sempat ia kata ngamlak banden. Kidan ki kasih ki baik kita ki barzala ki baik man kamai. Tiga kalau kucing Muhammad nang senjuk sini. Kidan kaman perkat aku ni kubeli mentah. Ki kumno pila pin kedop. Mo kin sumar diburi mara bahar pin ai kam pin em. Ka pai ki para ki songi pak. Kin hapan du kamai bandu kamai kecil bandu jak ko songi. Tenam tak itu ki kasih ki baik kamai haki barzala. Tina tapi ong bamiu driver kasih. Pentik sini min ai min driver. Min ai driver ki biang itu. Kata ko bos. Everybody hot. Keduk iki naik architect section. Tapi iu pun nak ko ni iba pi. Katakan kalau ini tu ipi nadu arsna manusia ngila buteng nadu ka isi sumi ba titos kan. Ba ila kan syai ngilo ipi statement ba mai label essential iki barjala. Tinggal ibu din tu hadin ka tu lawan sedui CM kum tu tinggal ai Hashim in charge ba Victor ni tinggal kan ba i. Ya di tang ka jembu teng di instem ba ka election. Hadin ka tu mana kani kibun hitam suki kunta kata timla. Timban sini minta kado ni so kala kata apa i khot ak jung unit jung ba fair ni tu ipi. Temban sini minta ada ka sisi sini ni ro ngarai lawan hang mendawai kata. Mana ring jung iru. Minta ila class assurance hadin ka session minta di start nak ini kita kali berlesen. Pada dekat gile Aisyah kum tati kan Aisyah. Minta Aisyah buram ni. Sebut lada ka kam penut long ni kena ka jing dawa jing kiri se ke senjam pat kum ka isi kan sim. Sim syuk ka isi, montang ganda ka isi ngin chimira ka isi senjam ka sim. Ngin sabatai. Ngin pech wa de spotrek kalau gunu. Terima arsna mung Aisyah kata di mentang ngi kum ni diharin ka spok kata session di ngar kimla benne. Harin kata session bansi. Kidan hidup kinti pengin de. Kalau ngile mengibat ki driver gatieng yuk kelas pedung pat ba. Yuk kelas pedung ba. Kalau kalong kum tapat. Kada ini beripet ya kan ni bersim sedikit. Kia jing tim nam ni kini ki barjala ka nong